Lanthokjari Science Magazine ngasigi thauramda thamjari Bharatki Samudrayaan Khongchatsina Pigadouriba Khudol amasung drone gi Marumda Leiriba Touba Ngambasing haiba hiramsida National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT Imphal da Project Associate oina Thaupuriba Salam Surjit Singh ga aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba Bharatki Samudrayaan Khongchatsina Pigadouriba Khudol Kumlisingani kuntarukta mapung pharna pangthokani haina thajaba thamliba Bharatki Samudrayaan mission gi khongchatki saruk ama oina aquanaut ahumbu chaurakna meter lising taruk luba irang ipaki irunungda tharagani haina Bharat lengaki Union Minister of Arts Sciences na phongdokhiba leire irang ipaki irunungda thijinbagi khongchatsibu ahangba tarangkonda chatpa khongchattagi hena laiba natte aruba irunungda thengnagaduriba isingi achouba pressure saphusi thengnaba haibasi achouba singnaba amane malemgi apunba leimaigi saruk chada humbudaradi irang ipaki saruk oirabasu kanglon loisingna ngasi phawuda thijinba khangdokpa ngamliba irang ipaki sarukti chada mangagi makhada leiri irang ipak irol nungda thijilliba kanglon loising amasung commercial vessel singna irang ipak irol nungi leimaida chang naina yengsinba chatli adubu ipak irel sing asigi khwaidagi aruba mafam sing adubudi miyoibana ngasi phawuda changchindunu uba phangdri Yoksilluba ngamdri hairiba irang ipaki ironungi laimaisi top topa masak leiba marine organism irang ipaki khongnungda leiba thawai panba hingkup singi mayumni mahusagi pukaida leijeriba mamal yamlaba posak sing asibu thidoktuna nauna puthoknabagi khudong sabasi phangnanabagidama kangloloising amasung thijiloisingna ihan hana laksinaba hotnagadabadi isingi achouba saphu pressure sini aruba ironungda isingna pirakadaba pressure si asuki matik chawi hena luthaba irang ipaki ironungda chatnabagi damak kanglon loi amasung thizil loi singna isingi pressure yamna ka hena chawba isingi irol nungda miyoi ahum tongduna chatpa yaba man submersible vehicle remotely operated vehicle autonomous underwater vehicle amasung deep sea mining system gi machak sing sijinnagani isingi pressure si kaya yamna chawbagi haibubu meter lising ani luba irol nungda remotely operated vehicle sina thauduna chatpada vehicle ungam kang sigi square inchi khudingda pigadouriba isingi pressure si kilogram lising ama chani humbudaragi mathaktani aruba irang ipak ironungda chatkadaba khongchat asina rare earth elements sing thidoknabagidamak bharatna masana sajaba deep submersible vehicle machya saba loisinkhre mahosagi chumnagi pangthokpa mathau ama oina machyana pung 12 gi mathau pangthokani aduga khutaki oiba mi kannabagi thabak singde pung 43 chupna mathau pangthokpa ngamgani irang ipak ironungi leimaida leiriba mineral nuksem chaki pothok sing amasung mahosagi pukaida kari leiribagi haibadusu thidokani hairiba aquanaut ahum asina machya tongduna chatkadaba Samudrayaan gi Khongchatsina miyoibana hana changsinba ngamdriba aruba irang ipaki ironungda thijinba amasung khangdoknabagi thabak singsu pangthokani aruba irang ipakta chatpa khongchatsigi maru oiba pandamdi irang ipak irol nungi lakanungda leiriba angakpasing adubu khangdoknaba mahosagi leizeriba pukaigi so hangdoktuna kari leiri haibudu khangdoknaba hotnabasini amasung masina mai paklabadi malemgi makok thongba elite club United States Russia Japan France amasung China gum subsea activities irang ipak irol nungi tongan ba lam singda thijinbagi thodang pangthoknaba sinkanglon amasung ungam kang singbu khumang chawsinna sem sabada Bharat su malemgi khwaidagi awangba thakta leiriba leibak singi marakta yawba ngamlagani hokhiba chahi lising ani kunmari da Samudrayaan gi mission gi tawguduriba thabaki pandamsi marik chumna nainakhraba matungda Samudrayaan mission sida aruba irang ipaki ironungda aquanaut ahumna ironungda marang kaina leiriba mineral sing nuksem chak sing nickel cobalt rare earth manganese na chingba singi leifam phangpham sing thidokani aduga makhoina khomjalakliba mineral sing nuksem chak sing dugi sample sing du season aduna macha khaina nainabani malem sigi apunba sarukki chada humputaradi isingna kupsinba lam amasung irang ipaki sarukni maram asina hairiba irang ipaki saruk asibu handuna thijinba ngamlabadi mamal yamlaba lanthum kaya mapa naidana phangba ngamgani haibasi wakhalna sagatuna yengba yai irang ipaki irol nungda leiriba mahousagi pukai sida phangliba
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯦꯝꯆꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯆꯪꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯌꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯏꯔꯪ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏ ꯈꯨꯠꯄꯨꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯃꯤꯇꯔ 1,000 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯇꯔ 5,500ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯏꯔꯪ ꯏꯄꯥꯛ ꯏꯔꯣꯜꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯀꯩꯗ ꯑꯂꯨꯗꯧꯅ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛ ꯃꯦꯡꯒꯅꯤꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯊꯔꯃꯦꯜ ꯁꯜꯐꯥꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯕꯥꯜ ꯀ꯭ꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯗ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯦꯡꯒꯅꯤꯁ ꯅꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛ ꯅꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯏꯔꯪ ꯏꯄꯥꯛ ꯏꯔꯣꯜꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯦꯡꯒꯅꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯣꯠꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯄꯔ ꯀꯣꯕꯥꯜ ꯃꯤꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯂꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯦꯝꯆꯥꯛ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ International Seabed Authority na India da Central Indian Ocean Basin da leiriba square kilometer 1,000 gi lamgi sarukta leiriba polymetallic nodule singbu sizinaba yabagi ayabasu piri irang ipaki ironungi pukai da paiduna leiriba mineral nungsim sak singi pothokki chada tara khak sizinaba sina lakadaba chahi chamada Bharat na mathau tariba energy du phangba ngamgani haibagi thajaba thamli pumnamak asigi mathakta Samudrayaan project amasung masigi technology sin kanglon asina deep sea biodiversity amasung bioresource singbu akai atek thohandabaga loidana ocean biology gi damak yamna khumang sausinba marine station ama sengotpasu yauri ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ NIELIT ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ Nasimu pudura laksari Science Magazine drone gi marumda leiriba tawba ngambasing haiba hiramsida khana nenaba Akashvani Imphal gi studio da lengsinduna leibiraba Salam Surjit bu aharmakta da ikai khumna jabagloina taram dokcheri thagachari Akashvani Imphal bu tabiri bapunamak pusu taram dokcheri ngasi akhona khanda gaduru hiramsi uja akhona ngasi gi day to day life da akhona drone haina akhoi gi angang dagi haurakanda ngasai gi security na yam kanna sizinariba anoba modern khulai amma oriba akhoi drone sigi marumda leiba magi tawba ngamba singyoja aduna khoigi oja hoina research ta leibani drone haibasi karino aduga drone ama skoina semgatpada sagatpada yauriba magi component sina kari karamba makhali component ne aduga drone ama se khoina work tawba matamda haibadi drone ama se pahanba matamda masi mato karamna pahalli kholi haibedo adu matang dang salonna thambiyoja fani drone haibase asengbadi ma se UAV haikadawni UAV haibase unmanned aerial vehicle haibani budi aerial in terms from related to air haibne nusita paiba ngamba mi tongdaba either remote na operate tawraga paiba natragana autonomously hoina pre program tawraga paihanba yai aduga UAV sigi mathang tarakpada UAS hana haina amaga lei UAS haisina unmanned aerial system haibani sigi system hai bisadi ngasai gi drone masamak ngasai gi drone gi part component loinamak ka loina na masai gi makhada control tawriban system plus everything mangonda loinamak masi chingani UAS hairaga aduga drone gi machak hairagadi ngasai mainly masi electronics component mayam ma pullaga sabani mangonda yauribase ahambada koina sumna khangabada BLDC motor sigi mathak is a propeller ama yawadawani adugi matungda BLDC motor sina ngasai EAC na ngasai motor sigi speed control tawnaba electronic speed controller anamam yawgani adugi electronic speed controller sina ngasai koina mu overall drone sigi kadai da soin adumda paigadawno haiba every control yang kadawu singa flight controller mangonda koina black box ama yauri masida ista EAC sina samgadawani aduga sagi control tawa matamda kuna ground station la iber remote na koina transmitter signal se transmit torkadaw aduga receiver hena antenna amaga flight controller siga loina na yawgadaw aduna drone da tawise simple mechanism ni mangonda mamang chappa maning hanba deki left ta chatpa right ta chatpa cinema nam matamda na ungaga sagi circular way da natragana aerial view number sigi mayam se makha dagi loina remote na control tawgadawni yamno uza adudi uza akoina huzik uriba akoina khangnariba akoina mayam gi wakhal da leiba drone hairagadi magi ngasai corner mari da pankha
ingakanda akhoi pairiba film da yauriba aduga luhong kai hongbuda yauriba akhoi mayamna local da uji uriba si masi di drone aduga masi nataba ai di drone kalup ta chinba hagadi masi UAV aduga ngasai USS to neba natra uza adu de sar kai no sagi UAV hariba sida loina yaure pangkha pan bu UAV chingi adagi sagi pangkha pan da bida masa ka tang pan bu UAV chingi but canary se sagi UAV da type lei ba sa multi rotor hagan motor mari yaw ba se motor amadagi hen ba tricopter hagan motor ahum yaw ba so maina motor yaw ba dagi masa ka tang khoi aeroplane gi ta pan ba sina fixed wing kawe ti su UAV gi makhani aduga khoi sida drone haraga only motor mari pan bu dang ui ba ti na te fixed wing masa pan ba so khoi na drone ko gani mamang da khoi gi 2001 da America na khoi gi Afghanistan da bombing tong matam do hujiki fixed wing do mayam ka sine ba matam do khoi na khalisi drone haiba matam do tam si khoi na lakde le mani madu khoi na khangda ba ki khoi na ngasai gi UAV adubai na khalle ba ma hujiki hariba du su fixed wing yaw bu du su keno ne drone makalam ne haiba di drone haiba orgadi ngasai gi nuksit ki mathak ta paiba ngamba aduga maju akhoi gi mi yaw da na paiba ngamba du makhal gi khulai amane aduga UAV haiba sida yam samna haiba ahum thuna khaidwe sa in terms of ngasai gi magi weight ki matung ina khaidokpa ama adagi ma si kya wang na paiba ngamge haiba si matung ina khaidokpa ama adumaina huji hagi 2021 da tawriba pot huji sinariba masa pan ba se koina ma se altitude awang da paiba ngamba drone aduna ma se high altitude long endurance na koina khaidora kani haidi wang na su paiba ngamba adagi kuina su paiba ngamba aduga huji koina ngasagi motor mari tawraga film na miba mayam sina multi rotor drone propeller yawaga paiba sina multi rotor drone kawe adagi mu size ki matung ina khaidora pa nano na le nano sina 250 gram gi makha da oikadaba drones adagi micro na le sina 250 gram gi mathak ta oikadaba aduga 2 kg gi makha da adagi 2 kg gi mathak ta oiraga 15 kg gi makha da leiba sina mu koina small category lakani aduga small category gi matung da large category na lakani large category sina beyond 150 kg gi mathak ta oiduni ba adu 150 kg haiba singa sagi long range sagi high altitude ta paiba ngam 150 kg gi mathak ta oikaduni aja marthana ngasagi hujiki fixed wing adagi high altitude ta leiriba akhoi hana leiriba drone gi hoigi kachin mari da leiriba pangkha sinatabi da hujiki fixed altitude ta paiba ngamba fixed wing se ja masi sisu andum remote control na control tawbra natraga makhoi sina hoigi satellite remote na andum moi se control tawbra ngambra natraga kamai de masi da remote se makhal ne sa amana koina magi distance ki range lay mangonda yauriba ngasagi transmit tawba ngamba signal yauri se khoi radio frequency da work tawi masi 2.4 gigahertz amana 5 gigahertz da work tawbani ada haiba pot se koina transmitter and receiver gi magi adugi matung ina tawi aduga hujik chauba drone masi high altitude ta paiba ngami ba drone sagi Afghanistan da tawgi ba adugi drone sina amu khoi satellite ki through da tawraga ma se transmit tawga da ne ta yam no je za zan mai sumna ta pire za makha ta zar positi hujik drone sida anuba makhal gi khusu khulai anuba makhal gi software mayam se ha pe na tayo za aduna hujik se drone se mayam na yamna anuba makhal gi technology yaurba aduga ma se yamna powerful oiba khoi gi mechanism powerful oiba tool le na mayam na long nei ba za ma gi tawba ngam da sing ji za marik simna dum thambi za masi deista yauriba se GPS yawi adagi anuba technology wangkalapagi matung ina mangonda AI driven ngamba sagi AI na tawraga mangonda operate tawba ngamba possibility mayam ma hujik thole aduna maram oraga ma se yamna powerful oiba mo ikhalai hujik aduga mangonda inbuilt sensor sagi khoina example harba da application mayam lei drone gi sagi disaster management kana have the landslide tawma tamda mi define tawma tamda sai mi ji kadom da lei khirage natraga na mi ji mana drone sin automatically par matung da mi ji kadai da mi lanjalaga lei have jing sai khoi camera gi through da tawraga ma multi spectral camera ma tawraga mi vi bangamba sigi capability sunga sai gi drone ji da hujik kanna develop tawbagi process yam kana tawnari aduga mangonda autonomous oiba pilot yaw da bidan sai gi mangonda program ma tawra kanda sai any problem ma thoi ba jaga either surveillance ki oraga na sai gi koina mi mangi ba thiba sugumba matam sida koina automatically drone ji na nung surveillance tawjara kanda mi ji kadai de lai khage haba se sibukta AI gi mateng na sai gi drone ji da thihen mangamba gi possibility su lai res za nga sai uzana ma takpi da za nga sai gi AI driven na ma yaur si za hujik si akhuna sum hapet mi na hairak bada adai akhuna sum thengna bada akhi remote control na drone si nga sai uzana habi to left ta chatlu right ta chatlu mang da chatlu maning da chatlu adai mas up to adai down to haiba se masi gi command se akhuna remote control da na ta akhuna nga sai gi voice akhuna ngangi ba si AI da nga sai gi hairak kan da AI na mu remote control gi signal du da thara kan da adumai to wera tayo nga sai gi hujik hariba AI si da kaya ma'am na control to bungam I have ju si ju tang thami masi dai sida voice haiba sida voice se mana sai voice se detect to bungam ba device ama yawgani hariba device na nga sai gi simple magi technique se koina left chalu haiba sida manipuri da harga left chalu haiba left channa bagi ma se
ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯌꯟ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯅ ꯍꯥꯔꯗꯋꯦꯌꯔ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯂꯣꯡ ꯋꯤꯠ ꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯑꯃꯒ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯔꯤꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒो ꯂꯦꯐ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒो ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯣꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯟꯁꯦ ꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ GPS ꯀꯤꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯟꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯠꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯨꯔꯦꯜꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯖꯦꯁꯁꯦ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯐꯖꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯄꯇꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔꯐꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯣꯡꯒꯤꯆꯨꯠꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯤꯃꯣꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯡꯒꯤꯆꯨꯠꯀ ꯂꯦꯇꯤꯆꯨꯠꯀ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯡꯒꯤꯆꯨꯠ ꯂꯦꯇꯤꯆꯨꯠꯇꯨ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯃꯦꯞ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕ ꯏꯃꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯔꯚꯦꯌꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NIELIT ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯇꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯕꯠ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯦ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯦꯂꯥꯎ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯦ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯚꯦꯟꯗꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯋꯥꯏꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯂꯤꯁ ꯈꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯃꯣꯇꯣꯔ ESC ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯥꯔ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ESC ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯣꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔ ꯑꯃꯅꯦ GPS ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯤꯚꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯣ ESC ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯃꯣꯠꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯇ ꯆꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯦꯐꯇ ꯆꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯣꯟ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯦꯟꯁꯔ IMU ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯋꯥꯏꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯏꯖ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯂꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯠꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ KV ꯔꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯇꯤꯡ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯇꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ KG 1 ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ KG 2 ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯤꯗ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯄꯣꯂꯤꯃꯔ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯑꯥꯌꯟ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯤꯅ ꯂꯤꯊꯤꯌꯝ ꯄꯣꯂꯤꯃꯔ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ KG 1 ꯇꯥꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯠꯁꯦ ꯈꯟꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯟꯗꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯦ 10 ꯃꯤꯅꯠ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯃꯣꯇꯣꯔꯗꯨꯁꯨ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 30 ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯄꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯇꯣꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯦꯠꯇꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯎꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯦꯒꯥ ꯄꯤꯛꯁꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯀꯩꯀꯩꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯈꯤꯕ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯄꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯄꯥꯏꯂꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯣ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ DGCA ꯑꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯋꯦ 2021ꯗ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯣꯟ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯔꯦꯗ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯗ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ
restriction se laithorok but still mangonda su limitation lay so red zone hairagadi amu khoi airport ki 12 kilometer ki radius si da drone se paiba yade aduga yellow zone hairagadi airport ki next to 12 kilometer plus 5 kilometer sigi sida yellow zone oigani aduga altitude china 400 feet tagi hena paiba yade then adudagi amu green zone haisina beyond that yellow zone so that is green zone aduna amu green zone ka aduda so amu still magi paigadabogi limit se 400 feet tagi hena paiba yade sida hariba rules mayam sida hek koina follow tawdaba matamda asida penalty oina kaigumba DGCA natra kana gumba amna complain tawba taragadi koina penalty oina 1 lakh rupees sidagi hena koina fine thibagi possibility lay masi DGCA na Director General of Civil Aviation na impose tawba fine then sigi mathak thangbada amu ngasai drone laiba matamda su koina magi weight tugi matungina kaigumba aina ngasai aina haizagi ba weight ngasai size khara haizagi budugi matungina drone se kaigumba 250 gram gi mathakta laiba taragadi hariba laibiriba drone adu koina register tawbigadabani aduga magi UIN number na unique identification number na male madu koigi gari da haraga license ki taibat magi number se koina DGCA dagi logodabani masi gi lobham sina mu koina India ge digital sky platform na website ta laigani madu da changaga sagi drone je register tawbigadabani za aduga koina ngasai ki koina drone se za remote na ngasai magi chatlu khotlu lepu tarau wangkhalu haibasi remote na loina control to wi singa sai ozana su tapi haidi apart from AI na voice na control to dugna ko na ngasai R&D research and development gi adu stage ta leiraga su za aduna huziki hariba remote se za aina same drone ani se same specification same company dagi leibo za aduna remote aman hetan dum control to yabra ani makse haibidi akoina gari ma leiraga su same model company ma leiraga su gari gi su dudi ani khena laidana za adai to no sike drone se same company same chap manaba drone se mai ngasai remote control amana dum operate to yabra natraga yadabra yai masi kai gino hagade koina mangonda koina sida tawrise frequency da mase binding tawbani drone amaga drone sin ai drone tara lai taragadi drone tara je same company magi transmitter amana ama heta mase control to be zato koi mai sai remote se ja kya myam na san ba chatli se aidi adugi mechanism se ja koi hegalan ba yabra company degi kali kan device yaugani kan device hapkani khotkani habdu su mase masagi magi price ki matung ile ahambada khoi ki lei se akoina sijina zarib se around 500 meter gumba ngame asidagi hengalan ge ta de koina external device ama hapaga mongonda antenna ama extend taro matuna mongonda magi range se hengalan badi yai aduna tabida koina mu akoi uji kaigumba koina topa adugi antenna se haparoge hargadi koina leiba matamda su sagi range se magi 10 km ngamba 5 km ngamba then 20 km ngamba transmitter ma amale asigi transmitter se leiraga hargadi koina sagi range awang bodo adum toba yani ngasai adu leibada sagi transmitter se leibada dum koina drone se assemble to boda huziki akoina hariba transmitter kit chonum yauzera yam sangboda adagi su akoina drone se ngasai security gi mafam da no fly zone gumbada akoina paishaleng khalaje adu pashan bada ngasai auto detect system gumbada nu mayam se khinabra natraga na ngasai drone jammer number su akoina hek tayoja ana drone jammer gi mechanism sinaja haidi kamain to buno haidi ngasai mi akoina remote control na drone se connect to ga ma se akoina puri ni ja adu da amana mu drone se jammer na mu kap means huziki electronically natra to huziki haribudu remote tuna control to ga puri ngai du drone jammer da mu ngasai gi ma gi frequency to override to bangam mi se ja adu ga ngasai drone jammer sigi mechanism su adu kitang thambi ja sagi haizagi ba sagi signal se transmitter na thare se koina 2.4 gigahertz frequency da thabani to ngasai gi pai ba se hariba 2.4 gigahertz ta thari ba signal se drone jammer gi mathau sina mu sagi tharai ba 2.4 gigahertz da mu disturbance ama pi ba matungda sagi transmitter ga sagi drone da yori ba receiver ani gi signal se mana disturbance pi raga ma se thadat na ba khona bani tausi so hujiki jammer sina tawdoi sina sagi drone gi transmitter na thadurei ba 2.4 gigahertz se sagi adu da tholei ba signal se mu khoi gi jammers gi through da gi mu magi same frequency 2.4 gigahertz se frequency with noise ama hapa kana signal se mana break tawdoni adu matungda sagi som da transmit tawriba remote sigi signal se tat khane adu matungda som drone jammer duna sagi drone do carry tawra matungda ma sina control tawba lawbi si one more aza akhoi gi hojik leiriba akhoi gi kana se future haiga tarayo ja tungda chahi ngasi din chahi next decade chahi taragi natraga ngasi digi chahi mari tungda lakadoi drone technology ja masi koina kadai phoba uba yai aduga tungda lakadoi gi drone sigi magi tawbangam ba sing ja kadai tawbangam kani habtu kitang thambi so hujik se yamna challenging oiba pot ama dang sai gi battery drone da yari ba battery se yam challenging oiba pot amani hujik drone paiba matam
matamda aise sidagina arapa jaga amada paihange hai tardi mangonda problem thokodoise battery charging sini abda battery se kuina endurance koina haibada endurance hai ga di kuina chatpa sigi battery se yam challenging oiba pot ama oise kai no hai matamda scientist me amana traga technology me ama sijinaraga sagi battery se life span na traga endurance se hengatna base yam honare si one more upcoming technology mada yam darka ta pot amani sigi mathak sida mu sagi application me ama drone gi leiri masida sida sijinaraga da bas like koina e taxi sigi drone gi mateng na e taxi da apply torakpa sagi e taxi se koigi yum dagi koina command tawrama matungda drone station amada tawraga drone se laaba matungda koina chatningba jaga se map ki matung ina drone jina koina pamami ba jaga da mana deliver tawbiramnuni sina tabada hojik drone delivery haisina mu yam kana mu hojik tawnarai drone delivery se commonly kai gino hai matamda hojik due to akoigi drone delivery sina kadai da kana gani hai taraga de koina traffic congestion thopa matamda koigi medicine delivery tawningba adagi hospital amada any type of medicine delivery tawngba matamda sigi drone delivery se yamna kana ba amsu oigedori sigi mathak sida mu koigi environmental monitoring haibadi environment se hojik global warming na maram temperature variation lakpa adagi koigi air space da koi temperature se kya lere natragan any type of environmental change mayam je koi drone gi mating na ngasagi keno mayam je loba gi pot amasu yam kana challenging ama oiri aduga wildlife monitoring samna haibada hojik forest da mi mana changaga natragan mi mana koi samna manipur gi context da hargan hojik sangai je count sangai masing je kya lere ge haibase koi mi sina count tok taraga di matam je consume tok duine duga drone gi mating na koina ai driven yawba keno ma tok taraga di ngasagi sangai count tok basi yam line na tok ngambagi possibility amsu lakadori bani za loshilapatu za NIELIT Imphal gi drone electronics department za hujisi kari tawrike aduga manipur da khoigi yamna hai singlaba takpa tambaga haibana halaba manipur gi naha singsina hujiki haiba drone gi paibi gi license phangba adigi drone gi assemble se phangwa matungda khoina khoi india gi anoba laiba khoi assam daga laiba khoi morigon gi khoi semiconductor sida drone assemble ga tawni haibisida ba khoi sahona ba kari thabu paikhati kholi haibisi mathang su kitang thambiza NIELIT ta leijai se hujik course ani khoi hujik run tawjari hujik ahambada 6 days ki boot camp training program haiba training program se khoi drone assembly mainly drone assembly da focus tawga khoi training pijai haiba training program se drone gi assemble tawbagi amadi drone da yariba machak sing adigi drone se kamaina basic thing oina kamaina paigedagi haiba se khoi sigi training se yaro matungda khangani aduga 6 days training program se nataba khara long term course da hairaga na khoina PGT UAS ana post graduate in UAS ana ama leijai masi 6 months ki complete course oigadawni haiba course di all india ki course oigadawni masi switek pune na exam se logadawni si all india ki exam je thar matungda certificate natraga sagi exam je pass tar matungda placement gi possibility phoba sigi makhada lei hoji su drone gi era se yam kana hoji kana chawkhalakpa amasu oiri duga tungda su yamna henna mangjin thana chawkhalakadaba amasu oiri duna masigi training program sing se yawba taraga ding sai koina haijagiba assam da leiriba hoji semiconductor gi hangakadoriba natraga na drone gi assemble unit hangakadoriba se su koigi manipur da leiriba youth natraga na any person amana su sagi magi job prospect se vision lei yam chauna leirikadori Drone gi Marumda Leiriba Touba Ngambasing haiba hiramsida National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT Imphal da project associate oina thopuriba Salam Surjit Singh aikhoi gi mehut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba tahan jakhibaga loinana ngasige Science magazine lanthokchaba matang asta loizari mathang leipa pokpa numit pungpham asimakta da amuk phangbigani Science magazine